وبلغها የኔን ንግግር ሰምቶ ተረድቶ ወደ ሌላ ሰው ያሳለፈልኝ ያስተላልፈው الله نضر الله وجهه ፊቱን ያብራለት ጥሩ ኑሮ ያኑረው በዱንያም በአኺራም ሰዒድ ያድርገው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን የምንማረው ወንድሞች እሱ ነው የነብያችን ቃላት ሰምተን አሁን ብዙ ሐዲስ ልትሰሙ ነው ግን ሁሉም በጭንቅላታችሁ ላይ ገባ ይችላል ያቺ የሰማሃት አጠር ያለች ግን ለራስህ ተጠቅመህ እንደገና ወደ ሌላ ወንድሜም እህቴም ሁላችሁም ወደ ሌላ ሰው ያስተላለፈ نظر الله سبحانه وتعالى الله أبرالت فيتون الله سبحانه وتعالى دستنيا يرقو بلو دعاء درقوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب كذا وهلا من يلالو نقد حديثوቹ አልጀመርኩም መግቢያ ነው የምናገረው ያለው يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يذهب እናንተ ሰዎች علم ከመጥፋቱ በፊት ወሰዱት علم ይጠፋል እንዴ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم علمي كمطفاتو بفيت وسدوتالو صحابه من قالوا كيف يذهب العلم يا نبي الله علم انديت يطفال علم بلو طيقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتاب كنيا قرآن كتاب يالله يا نبياتشن حديثوش يالو انديت علم يطفال بلو طيقو صحابوچو فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن تقطوا እንደዚህ نعم يقول ثكلتكم أمهاتكم እናታችሁን ታጣችሁ يعني እርግማን ሳይሆን يعني ለምሳሌ አንተ እናትን ታጣህ እንደዚህ እርግማን አይደለም ግን የቁጣ ምልክት ነው ምንድናችሁ እናንተ ደግሞ እንደዚህ የምትሉት طيب أولم تكن التوراة والإنجيل في يد بني إسرائيل توراةنا إنجيل የሚባሉ መጽሐፍ በእንትኑ ببني إسرائيل إجال نبروا من نزيت لك يا الله مصحفت نبروا نبروا فلم يغني عنهما شيئا لكن هون يلوم طفوا تبلاشوا يسو اج ገባባቸውና جاهلوم علموم ሁሉም እንትን ያደረገ ነው አሉ علم እኮ ጠፍቷል የተውራትና ኢንጂል علم እኮ የለን ጠፍቷል አሉ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته علم مطفات مالت ዑለማዎች ሲጠፉ ነው علم መጥፋት ማለት ዑለማዎቹ ከዚህ ዱንያ ሲሄዱ ነው በዛ ከነሱ علم ይዘው ይሄዳሉ ማን ይቀራል ጃህል ابن ጃህል ይቀራና እንደፈለገው ይናገራል እንደፈለገው እንትን ይላል ከዛ በኋላ ዑለማዎች ሲጠፉ ጅህልነት ብቻ ሆኖ ሰውን ይመራል ከዛ ሰው ገደል ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ዑለማዎቹ